gatoya ngo umuvugizi wa ngo ni iyihe uriya mutwe ni uwuhe warumbwiye? FLN yari ni FLN. kapiteni ni kapiteni yitwa kapiteni Tambula yavugiraga FLN. Turashize. Agwamo n'undi witwa Colonel Makasi n'abantu benshi baguyemo. Hara mu kibira. Mu kibira. Rega ibyo abantu akana bo benshi ntibanabizi ariko rwose operation yarabaye abantu babyemere gusa bigoye kuyisobanura abatabyumva neza bigoye bajya kwishakira. kuyisobanura aho ngaho niho njya ngira ikibazo kuki bivuga ko bigoye kuyisobanura bijyanye na environment. ngo nta sasu ryavuze. Amasasu ntabwo yabura Godfather arimo ariko ntabwo ari amasasu yo kuvugana bakoresha amasasu nyine amanuza abakomando bakoresha amasasu atavuga nuza silence gun izo bakoresha mu ibyuma amashoka imigozi nuvuga ngo kugeza uyu ngubu bakubwira ko mu barokotse harakirira M23 nta bakomando bakoresha imigozi n'amashoka bagira none se amashoka irabagira M23 oya nta bakomando b'amashoka ifite irabagira Godfather irabagira rwose ubwo nisima butanabizi none se muri sake ikoresha iki za sake ama operation menshi ujya wumva yo guterura abantu abo irasi ikoresha iki irabakoresha ahubwo wenda bagenda gake cyane bajya muri izo operation wenda zikaze cyane cyangwa baze muri za Rubero uko byagenje ahubwo barahakoze wenda ibindi wabaza nzenze akubwira ko niho hoza bayobora kera akiri munuza muri kiriya kibaya cya Kibumba ariko hano hakoze n'ibikoresho byose uzi uko ngo yari operation bayikoze bari bambaye ama night vision ubwo ndikubwira amakuru ahari ku buryo bo babasha gukora activities z'abandi batagira gute batazikora hanyuma uko nabikubwiye byavuga ko abari barimo hariya n'abantu 1500 muri kiriya mu kibira bahuriyemo abantu batandukanye imbonera kure FLN FDLR abasirikare b'u Burundi. Ikindi abantu bari barimo nuko n'abantu bagiye bava mu bihugu bitarimo bavuye mu bihugu bitandukanye Congo abavuye mu Rwanda mu Burundi abavuye Mozambique Zambia South Africa ariko bose bafite n'abo bahuriye harimo n'abafite bahuriye n'u Rwanda abenshi muri bo ubwo abafite bahuriye n'u Rwanda ni FDLR harimo n'abana bavuye mu bantu b'impunzi urabona kuko abanyarwanda bagiye bahunga bagahungira mu bihugu bya Zambia za Mozambique South Africa za Malawi harimo n'abagiye bohereza abana babo kugira ngo wigeze kumva wenda niba warigeze ukurikirana twari dukora twayaga tuvuga ko abanyarwanda baba haraboherezaga abana bo muri Congo kuza kurwana muri FDLR mu rwego kwifasha kugira ngo izabashe gutsinda M23 babashe no kwinjira mu Rwanda. Ikindi cyagiye kivuga nuko banakotizaga n'amafaranga banabyibuka neza mu ntambara zabaye mu Bwiza hari nabo M23 yarashe ukayibona ibyangombwa byabo byo muri Zambia za Malawi ntubyibuka amafoto ntabwo yabonye yego iyo rero ni ikwereka ko hari abantu baturutse ahantu henshi hatandukanye ayo rero niyo makuru navuga wenda mu kibira komeje kuvuga ko kibira yo makuru turacyakurikirana Godfather nukuvuga ngo intambara yo mu yego ariko ikizwi cyo uyu muvugizi wa FLN ari mu bajyanywe n'iyi operation baramugandaguye yaragiye we ahubwo sinzi n'umuntu wari wigeze kumbwira ko mbere yuko izi operation yazatembera ku mupaka aho ngaho mu Kirundo naho ngaho aho hafi aho ngaho umuntu uza muri Kibira hose yarahatembera ari kumwe n'imbonera kure n'ingabo z'u Burundi rero uko yaje kugera mu Kibira nyine ubwo akahurira nabo ba komando simbizi ubwo icyo nzi gusa nuko nawe yagiyemo urumva ko operation itari yoroshye rero hanyuma ikibazo nibaza ni kimwe tukiri mu Kibira tutarahava kubera iki u Burundi baruciye bakarumira kugeza uyu munsi abantu babimbere mu Burundi bimbere apana abaturage kuko hari n'umuntu wo mu Burundi uvuga ariko ibyo bintu muvuga mu bikora he abantu imbere mu Burundi bo ntibashobora kubimenya abaturage urumva ntibabimenya ababimenye n'abagiye nko kwa muganga muri bya bitaro nigeze kukubwiramo bitaro bya Hopital Militaire kandi ndebe ni Mutanga cyane Mutaga yego
abantu nibo babashe kubimenya. Ikindi wenda nk'umuntu wabashije kuburamo umuntu we yarabimenye, cyangwa se nk'abarokotse bakagenda bakabiganiriza imiryango yabo barabimenye, ariko ni amakuru adashobora kuvuga kuko ntihazwi uwabikoze Godfather. Ikindi bakubwira ko ahubwo n'iyo operasiyo ishobora kuba igikomeje, kuko aba bantu bakubitiwe hariya barahavuye ntago bahasubiye. Ntago rero wamenya niba ababateye bagihari cyangwa basanga baranahakabye ababasanzeyo. Ibi bintu twabihuza gute? Ibi bintu twabihuza gute na ntuza yahise ikurikiraho n'uruzinduko iriya yari imwe muri training wing muri nyinshi, ko byahise bikurikirwa n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu wasuye ibirindiro nako n'ama training wing yandi y'abasirikari ya Mabanda niho yasuye. Yego, ibi bintu byaba bihuriye bikwereka ko urumva rega jewe first of all ikintu cya mbere nakubwira, murabizi ko inkuru zivuga ku Burundi sibwo bwa mbere zatangazwa, kandi ziba zenda kuba nk'izi ngizi, cyangwa se ari inkuru za politique, crise politique zivugwa ku Burundi. Jya ubona ko bagerageza no kuhita babihakana, bakabyamagana. Jya wagiye ubona ko mbere twanavuga ko hari abasirikare Burundi baguye muri Congo bakabihakana, kandi dufite amafoto dufite twanabibonye. Urebye iyo operasiyo uko yabayeho yarabatunguye, kuko ntabwo ntekereza ko Burundi bushobora kuvuga ko abantu baguye mu kibira bo babikoraga bazi ko ari nk'ibanga, n'ubwo wenda twagiye tubimenya bo gushakisha amakuru, ariko ntabwo ntekereza ko igihugu nk'Uburundi cyava ngo mu kibira ngo haje abantu bica abantu. None se bishe abasirikare? Burundi nibuvuga wenda hari n'abaza bazana amafoto bakabushinja ati uyu Tambura, kapiteni Tambura wavugiraga FRN ni Umurundi. Urumva harimo ntuza nyinshi cyane zatuma Burundi budashobora gutangaza iki kintu. Kuba ubwabyo harimo inyeshyamba zihuriyemo FDLR, FRN, kuba Burundi bufite inyeshyamba z'abanyarwanda bucumbikiye zirimo FRN n'aba ba FDLR cyane. Nigeze kubwira ko minsi yashize witwa Jeva byavuga ko ari mu Burundi yarimo yivuzayo i Bujumbura, ndetse Omega yigeze kohereza abasirikare be na FRN bashaka kubahuza muri reconciliation yo kubahuza kugira ngo nuko batangira neza zira training wings. Urumva rero ntago ntekereza ko Burundi bwari kuvuga ngo twatewe, kandi aho ababateye babasanze muri defense z'inyeshyamba. Inyeshyamba zari zimaze rwose n'igihe kinini, amezi agera muri 6 zari zigeze ku musozo. Ubundi barageza aho bageza ku musozo ikosi bari basa nk'abazirangije bari bo mu kibira. Uburundi buvuga buti twatewe, hanyuma ntekereza ko nyuma twari kujya kubona tukabona amashusho y'abo bantu barimo Rwanda, barimo aba FDLR, barimo twari kubona amakuru menshi. Gushishika ko Burundi nge mbona bigufite ishingiro, kuko abarimo bari hariya bari bafite undi mugambi ku kindi gihugu. Urumva rero ko Burundi budamutse butatse bwagize gute, bwitesheje agaciro cyangwa se bwitesheje ikuzo ku muturanyi wabwo. Nge nuko mbyumva Godfather. Umuturanyi wabwo yaba n'u Rwanda. None se izi training wing zose zagiyeho kubera ko bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yego, kandi u Rwanda rwagiye kenshi rugaragaza ko abantu bahungabanya umutekano baturuka mu Burundi. Burundi ntibwigeze bubyemera. Ubwo igihe Burundi bwaramuka buvuze ko bwahuye n'icyo kibazo, urumva already bwaba bugaragaje bya biti bwagiye buhakana. Ntago ntekereza ko bwagomba kubihakana, kuba bwavuga buti ibi ntago ari byo. Bwaracitse pe, ariko ibizwi byo mu Burundi nuko iyo operasiyo yabaye, kandi ngo bamwe mu bantu b'imbere b'abadede baravuga bati sha tuzihorera tu. ni ukuvuga ngo niba bazihorera bazi n'uwabateye, baramuzi. ariko meka wowe umuntu ntabwo waba umuzi, ariko ukabona bitari ngombwa kumuvuga. Oya, jewe uwo bavuga ndamuzi, ariko si nko muvuga Godfather. Nawe urashakira uzishakire. Kuko bivugirwa mu gikari, reka bigume mu gikari, sibyo byo kuza ku karubanda Godfather. Kuko bashobora kuba banavugana banakeka, ntabafasha gukwiza ibihuha. Urumva ko nabangiye gukora amakosa. Ariko abarundi bo bavuga uwabateye, baramuvuga bakavuga ko bazanihorera rwose. ariko uzi kurimbura umuntu, uzi gushumika umuntu kuriya agatinya no kukuvuga.
uba wamuhabuye. hanyuma uriya mugabo tugarukeho gatoya mu kibira, uyu Mm, muvugizi w'uriya mutwe mm, harya bamwe ngo mm, niwe wari kapitene, Kapiteni Tambula. yari umurundi. Aya ni umunyarwanda. Uriya FRN mutwe y'abanyarwanda rega. FRN ntabwo uyizi ya uzi ko nyitiranya na FNL ariko FRN ntabwo ari FNL. FNL rero Y'abanyarwanda. itandukaniye na FDL, I mean iyo FNL itandukaniye na FDLR. FNL harimo abantu bahoze muri FDLR. Kwa Mhm. kundi bagiye bacikamo ibice nko kumva za Rudurunana. Kandi ni FRN nayo yacitsemo ibice. Iyi FRN ni imwe ya ba Rusesabagina. Mhm. Mm. Ni imwe ya Rusesabagina, ni imwe yateye muri za Nyabimata. Ntabwo Mm. bafite abo ngabo batandukanye na ba Omega, nta bahuriye. Ntabahuriye numva ba Omega ni FDLR foka. Noneho aba bano ni FRN. Imwe yari ifite abo bita yagiye yabaga mu byo bita birango ni P5 bya bindi bya Hanyuma byose rero byari bigamije. iri huriro Rusesabagina yagombaga kuyobora, rimwe batubwiye ejo bundi, rimwe adusobanuriraga ejo bundi, ririmo iyo FRN. So ubundi FRN niyo yahoze ari igisirikare cyabo cya P5. Ntago nzi rero niba Rusesabagina, gusa icyo numishe batangaje yavuze ko ngo bazakora mu buryo bwa politike butarimo igisirikare, ariko sinibaza uko yabagarutse muri politike akiyambura n'igisirikare kandi bayahoze bagifite. Reka Icyo tugaruke nicyo kangaruke nkubaze kuri iki kintu cya uku guterana amagambo hagati ya M23 na MONUSCO. MONUSCO irashingiye iki M23? yayishinjaga bya bindi byo kuvuga ngo iracukura amabuye yo mu rubaya, irayasaruramo $300,000 by'amadolari buri kwezi. Ibyo ntuza Bintu Keita bivuze ejo bundi ari mu nama. Hanyuma M23 nayo ngira ngo naguhaye n'agasamari k'inkuru bwiza.com yanditse kugira ngo kagufashe guhita wumva, kuko bayanditse mu Gifaransa. M23 bayanditse mu Gifaransa, bayimpaye ejo ngewe nimugoroba. Bwiza tuandikamo inkuru. Rero M23 yo yateye utwatsi ibirego bya MONUSCO. MONUSCO yavugaga ko ngo M23 isahura amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya. Ibirego rero ngo uyu mutwe waherukaga gushinjwa n'intumwa yihariye y'umuryango mukuru y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri RDC ni Bintu Keita. Kuri uyu wa mbere tariki ya 30 ubwo yagezaga ijambo ku kanama k'umutekano ka Loni, uyu Bintu Keita nibwo yavuze ko ngo muri Mata M23 ubwo n'uyu mwaka, ubwo muri Mata ni mu kwezi kwa kane, ngo yigarurira agace ka Rubaya ko muri teritwari ya Masisi buri kwezi, ngo igakuraho amafaranga nibura $300,000 by'amadolari avuye mu bucukuzi bw'amabuye. M23 rero nayo yasohoye itangazo ku munsi w'ejo, biciye nyine mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka, agiye gusa narihawe na Oscar, Dr Oscar ni wari inyohereje, batera utwatsi nyine bamagana ibyo Bintu Keita yatangaje. M23 yavuze ko rero ihangayikishijwe cyane n'ibirego biyobya byatangajwe na Keita bibashinja gucukura amabuye y'agaciro muri Rubaya, baze bati rwose duteye utwatsi twivuye inyuma ibyo birego. M23 yakomeje igira iti ukuba kwacu muri Rubaya nk'uko bimeze no mu tundi duce twabohoye biri mu rwego rw'ubutabazi gusa. Mbere y'uko dutabara Rubaya, yarindiri ya FDLR, Nyatura n'ingabo z'u Burundi zari zaragize abatuye aka gace abacakara, bagashora abana mu bikorwa by'ubucukuzi kandi bigakorwa bizwi n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na MONUSCO. M23 yavuze ko mbere y'uko ijya muri kariya gace y'ubwayo yari yaratanze impuruza ya jenoside yatutumbagamo. Murabyibuka yageze kuba ko muri Masisi y'Amajyepfo hari haje imihoro, urabyibuka Godfather n'abandi badukurikiye barabyibuka. Icyo gihe M23 rwose yabanje gutanga amatangazo menshi, natwe abanyamakuru twakunze kugaragaza ko abantu bahariya bari bagowe kuko hari za mayimayi nyinshi zasahuraga abaturage. Hanyuma rero M23 ikavuga ko MONUSCO yabyimye amatwi ibi byose M23 yagiye itangaza, aho rero bongeye bati ingufu zacu zibanze kwari ukubohora abaturage. FDL yabagenzuraga, gukumira jenoside, gushyira iherezo ku ikoreshwa ry'abana mu bucukuzi ndetse no guha amahoro n'umutekano bene wacu. Iyi niyo M23 ivuga.
M23 kandi ikavuga ko ibirego bya MONUSCO bigamije kurangaza abantu ngo badaha umwanya inyungu z'ubukungu ikora muri Congo. Urumva ko M23 nayo yagira iti rwose namwe mukura akantu muri Congo ega. Hanyuma M23 kandi yasabye MONUSCO kugaragaza gihamya cy'ibyo ivuga kirimo n'icya biriya 300,000 by'amadolari bya buri kwezi, ngo iyi MONUSCO iheruka gutangaza ko M23 yinjiza buri kwezi, dore ko nyine yari yabivuze ko ngo yinjiza amafaranga menshi biciye mu masezerano, na M23 yabashinje ko MONUSCO yinjiza amafaranga menshi biciye mu masezerano yasinyanye na Kinshasa. Urumva ko MONUSCO nayo rwose iri mu bucuruzi. Hanyuma rero M23 wumva ibyo yashinje MONUSCO kuba ariyo yadobeje ibibazo byo mu burasirazuba bwa RDC. Lawrence Kanyuka mu itangazo rye yasohoye yagaragaje ko MONUSCO ariyo iza ku isonga mu gutuma ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Congo kirushaho kuba kibi. Yatanze urugero rw'uko muri 2013 muri Congo habarizwaga imitwe yitwaje intwaro iri hagati ya 40 na 50. Gusa nyuma y'imyaka 10 iyi mibare ikaba yaratumbagiye ikagera ku mitwe 255 nk'uko imibare y'umuryango w'abibumbye ibigaragaza. Ati intege nke za MONUSCO zo kunanirwa kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro nk'uko byari muri manda yayo byatumye ihita irushaho kwiyongera mu karere. Ubu butumwa ntibwananiwe gukemura umuzi w'amakimbirane gusa, ahubwo bwanemeye ibisabwa kugira ngo imitwe yitwara gisirikare isagambe. M23 kandi yagaragaje ko raporo zitandukanye zerekana ko MONUSCO ikomeje guha imyitozo ndetse n'ibikoresho imitwe itandukanye birimo intwaro, amasasu ndetse n'ubuvuzi ku barwayi bayo baba bakomerekeye ku rugamba, ndetse ikanabajyana ku bitaro byaba iby'imbere muri RDC ndetse no hanze yayo. Uyu mutwe uvuga ko ubwo M23 ko ibi biri mu bigaragaza buriya butumwa bwa Loni buri mu bagira uruhare mu gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Ababizi neza barabizi ko dukunze kubigaragaza, murabyuka neza ko M23 yigeze kurasa abantu muri za Ngungu na za Rubaya. Bamwe MONUSCO niyo yabakuye, ni muremure, musozi wa muremure, MONUSCO niyo yabatwaye muri Bukavu kujya kubavuriza, harimo n'aba FDLR. So abenshi rero n'abazarendera batwara mu ndege, kuko urabizi ko MONUSCO ica mu nzira zose zishoboka, yo ntabwo iraswa. M23 kandi yanagaragaje ko kuba hari bamwe mu bayobozi ba MONUSCO bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bituma bakomeza kugirana umubano n'inkozi z'ikibi zakoze jenoside zirimo na FDLR. MONUSCO kandi hano nayo yanashinjwe kugira imikoranire n'umutwe wa ADF NALO umaze igihe ukorera ubwicanyi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ikindi ikaba ikunze kureberera ubwicanyi ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo rikorera abasivili. Nguko uko M23 mu itangazo yasohoye ejo yaririmo rwose isomera MONUSCO nyuma y'uko MONUSCO yavuga ko ngo M23 yinjiza akayabo k'amafaranga agera ku 300 y'amadolari buri kwezi. Ngo dufata nguko uko bihagaze, sinzi niba ibi ngibi ntibyaba biterwa MONUSCO aho Rubaya iviriyemo. MONUSCO yaba navuga baba barayifungiye amazi n'umuriro cyangwa barayivanye mu isoko yavanagamo amabuye cyane. Nawe urabyumva ko ni ka conflit d'intérêt. Ahangaha hari murabyibuka neza abamayimanzi habagayo Pareko, Nyatura, habagayo FDLR, habagayo abandi bitwa umuzungu, hari haraje n'ingabo z'u Burundi na SADC mbere yuko bahava, haburaho iminsi nk'ine yari iriyo abatanzania bari MONUSCO umva hose yarakurosingaga. Ibi rero bikwereka ko MONUSCO nyine amata y'umwana yaragiye Godfather, bituma nyine igaragaza ko hari intuza, harimo ikibazo. Ikindi wibuke ko none se MONUSCO wari wumva ivuga kuri za Walikale ntihacukurwa amabuye ya zahabu, habayo FDLR, habayo ba Guido, babazarendo ba Guido n'abandi kitabivuga se ikavuga hanga. Nyine numva ko harimo ikibazo kuko M23 byahita bishyira ku murongo kandi ntabwo ikorana na ntuza, ntabwo ikorana na MONUSCO. Ntabwo bashobokana kuko MONUSCO ubwayo urabizi ba muri Springbok yashyizeho Springbok yo kurasa M23, yagiye n'ababangamiye inshuro nyinshi. Babyibuka ko no muri 2013 mu barashe M23 ubwo yahungaga aba bari barimo. So rero urumva ntabwo ntekereza ko bubaha gusa ubutumwa barimo, ariko kuvuga ngo habaho imikoranire nabo byo ntekereza bitakunda. Bishobora gutuma rero uyu Bintou Keita
agaragaza biriya, ariko nabwo ubona ko n'abamushinja ko afitanye imikoranire n'aba bantu bo muri FDL ndetse n'aba bantu bakoze jenoside mu Rwanda. Urumva rero nuko bihagaze. Meka nk'umuntu ukurikira bino bintu hafi cyane, ufite ukurikira, ntekereza ko n'ibindi byose babyirengagije, nk'uhora muje nkubajije ibyo biri kubera muri Bwaza ntabyo uzi. Ibi bintu bikurikira umunsi ku munsi. Ishusho y'iyi ntambara ubona yerekera hehe muri iyi minsi, cyangwa ubona iyi ntambara ubona yerekera hehe? Iyi ntambara irimo amacenga menshi cyane, kuko umunsi ku wundi hahinduka script yayo. Ibyo utekereza cyangwa ibyo ukorera buri munsi ubu ibaza ko ejo bizaba, siko bimeze. Ngira ngo nk'urugero rumwe, hari uburyo abantu bakunze kwikanga ifatwa rya Goma, kandi pe wabireba ugasanga nibyo, ko hari igihe rwose na FARDC n'abandi bose bari biteguye bavuga ati turagiye, ukabona birahindutse. Ni urugero nguhaye, ajya ubona ko hari naho M23 nk'aha Rubaye yarinze kubanza gutanga abagabo, kandi twagiye tuvuga abantu bashize, twagiye dutabariza abantu benshi cyane, ariko nayo itanga abagabo hashize igihe ibigezeyo. Wabonye ko yahise inafata n'ibice byinshi cyane. Kanyabayonga wabonye ko nabwo ari uko. So iyi ntambara ubona ko MONUSCO byo biragaragara ko rwose ariyo mu ya mbere ahubwo ibyara iyi mitwe. Urebye imitwe yavutse muri DRC nk'uko bivuga, yose yavutse MONUSCO ihari. Ibaze yaje hari imitwe 2013 hari imitwe 40 na ubigeze mu mitwe 250 So urumva ko MONUSCO nta kimaze usibye ubucuruzi irimo. Hanyuma tugiye kuri iyi ntambara mbona ngewe ibirimo byose ni amacenga ya politiki, ni umukino ubona ko ukinwa n'impande nyinshi cyane. Rwose Godfather bigoye no kuwusobanura. Kugeza uyu munsi ngewe ntekereza ko n'umuntu ufite iyi script y'intambara ntago ari benshi cyane, abantu bazi uko bizagenda. Ariko mu mboni zanjye uko njye mbona baragumya kuvuga ngo Rwanda, ubonye ko Ubufaransa baravuga Rwanda, Amerika Rwanda, abantu bose ni Rwanda. Baragumya kuvuga Rwanda, M23 igira gute yavansa. Iyo bavuze Rwanda bashatse gusobanura iki ku muntu utabisobanukiwe hano? Iyo bavuze Rwanda bavuga ko ngo abantu bagomba gukurikira ibiganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda bivugamo yuko nayo M23 igomba gushyira ibirwanisho hasi, ikajya muri cantonnement, ikajya ahantu bazayishyira ahantu hamwe. Urumva kandi M23 ikavuga iti twebwe hatuwezi kurudi inyuma, ndetse nta nubwo tuzigera turekana santimetero imwe. Urumva bo nicyo bavuga. Kandi bakavuga bati twebwe dukeneye kwicarana na leta ya Kinshasa. Hanyuma leta ya Kinshasa ikavuga iti twebwe ntidushobora kwicarana n'umutwe wa M23. Urumva leta yafungiye hariya, M23 irimo iraza, hanyuma leta ya Kinshasa iti twebwe turaganira n'u Rwanda. Urumva game irimo aho ngaho, uraganira n'umuntu mutari kurwana. Umuntu mutari kurwana muraganira gute? Hari uri gufata ibice by'igihugu ari kubyagura umunsi ku wundi. So ino ntambara abantu basesenguye babona ibintu byinshi. Icyo mbona nge nuko mbona M23 ifite amahirwe menshi kugumya kwinangira kwa leta ya Kongo. Biraha amahirwe M23 yo kuba yakomeza kwagura ibice, kujya gushaka kurinda abaturage igomba kurinda. Ikindi kandi iyi MONUSCO ivuga bigaragara ko nayo ibona ko igeze mu gihe cya nyuma cyo kuba iri muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ngira ngo uranabizi ko yagiye hamwe na hamwe hakora ibirindiro. Mbese akuko iri kuvugiraho nakanyuma. None bireba neza abantu bakurikiranye iyo Springbok yabo bakoze yafeirinze bavuga ko ngo M23 itazarenga Sake, ngo nukurinda umujyi wa Sake, ngo nukurinda za Rubero bagiye bajya Kanyabayonga, uziko babangamiye M23. Ariko M23 irasaba kirukanka. So bigaragara ko rero na MONUSCO nta buryo na buke ifite. Hanyuma nore wa SADC nayo yaje izi ko igiye gukubita M23 mu masegonda, birananirana. Abanyarumaniya byarabananiye, ubu basigaye nabo bakorera patrouille hafi aho ngo mu nkambi z'impunzi ntibakirenga za Muhambiro, ko iyo barenze gatoya bahura n'ibyago. Rero iyi ntambara ubona ko amaherezo ni mu nzu. Mbona M23 izatsinda, kandi uyu mwaka ndabona ko uzashira hari impinduka zari Godfather. Iyo uvuze gutsinda ushatse kuvuga iki? Nuko izabona ahantu hayo. Erega wibuke ko M23 irarwanira amasezerano
izina ubwayo rivuga amasezerano yabaye le 23 mars yabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2009 yasinywe na CNDP hano mu mujyi wa Goma. Aya masezerano agaragazamo uko bifuza ko Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bifuza ko kuhasekiriza kwagira umutekano kuba haza ibikorwa by'iterambere. Ntago ndi bujye kwinjiramo, wenda wazadutumira umunsi umwe na Olivier tugafatanya tukaba twabasha kubivugaho. Iyi ntuzi ya koro ya hano basinye hano mu mujyi wa Goma niyo bishyuza. Rero ntekereza ko M23 nimara kubona Nord Kivu, Sud Kivu bimaze kugira umutekano izareka abandi basigaye birwariza, kuko nunareba abantu bafite ingaruka muri ino ntambara ni abantu muri ibi bice ni Nord Kivu na Sud Kivu. iyo uvuze gutyo uvuze ko bazakora bakashyira ubuyobozi, iyo si yo balkanization bavuga. ntago nahita mbivuga gutya, ariko nayo ibaye yabikemura, mbona ari nayo yanabikemura kurenza uko bagumya kugira kuba muri aka kajagari k'intambara zidashira. None se niba leta yananiye guha umutekano abantu muri Nord Kivu na Sud Kivu, M23 ikaba umutekano kandi ikabita ntibitayeho, Kinshasa bameze neza, bararyama Godfather, Lubumbashi bameze neza, ariko abantu bo muri Eastern Congo bari mu bibazo bimaze imyaka 30, nta n'umwe wo kubarengera. Abantu nibishakira umutekano ntekereza ko nibo bazagenda igikwiye, kandi ni balkanization bakubwira ko ihari, bakubwira ko ngira ngo ejo twanakoze ikiganiro kibivugaho, bagaragaza ko hazavamo ibihugu harimo igihugu cyano cyegereye ibirunga ngo kirimo za Sud Kivu n'ibivugwa nataye umuza kuvuga ko nyene bivuze ni ibivugwa, kandi hari n'igitabo kivuga nta kigusharinga, reka zo nkigusharinge gusa ntisindi bugisome, ariko ndatangaho summary ko kivuga, ejo twanabikozeho. Reba kuri WhatsApp Godfather. Ndaje ndebe. Okay, yakugezeho. So bakubwira ko hari igihugu kizaragizwa u Rwanda, ikindi kikaragizwa Uganda, ikindi kikaragizwa Ufaransa, ikindi kikaragizwa Ububiligi. Bavugamo ibintu byinshi cyane, Ariko ni ikihe igihugu ni ikihe? Yego. So igihugu bavuga kizagiye kiri combined ntuza ni urebye ni Kivu kirimo ntuza Nord Kivu, Kivu y'Amajyaruguru, harimo Ituri, ashobora kuzamo na ntuza na bano babita gute bo muri ntuza bita Tanganyika, nibo Maniema ya nibo bavuga ko bashobora kuzajya igihugu, hakaza n'ikindi kizaba kirimo izo Kasai zombi ko ari ebyiri, hakaza ikindi kizaba kirimo ni Chopo, Kisangani. Ni ibihugu bigera muri 4 Godfather, nawe urabizi kwanza nuko bimbaza kandi ubizi. Ntabwo ushaka kujya muri balkanization, nashaka gusa kugutangaho example kuko tubigiyemo ni birebire cyane, sibyo? So ubwo warumbajije uburyo iherezo ry'intambara, nicyo nasubizaga. Iherezo ry'icyo mbona kira iherezo cyatana umutekano nicyo cyo kuba izi ntara zagira uburyo bwihariye nk'uko CNDP yabivugaga mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'umutekano, ubona aricyo kintu cyabikemura. Hanyuma kugira ngo Kongo yose yagira umutekano, ntabwo mbona ko ushobora kugira umutekano mu gihe igifitanye imikorane n'izi nyeshyamba zirimo za Wazalendo, izi za FDL, izi zose. Ntabwo mbona ko bishoboka igihe ubutegetsi bwabukiri. Ubutegetsi buzasimbura nabo beho hazo ubundi, ariko ntabwo mbona ko bishoboka. Nureba neza Kabila mukuru yaraje arayobora, umuto yarayobora, Kisekedi arayobora, ariko ibyo ntibigeze bigira gute, ntibigeze birangira. So bikwereka ko rero nje mbona icyabikemura kugira ngo Kongo yose igire umutekano, ngo hatabaho icyo kintu cyo gukatamo ibyo bice cyangwa kuba iyo balkanize, nuko habaho revolution yo gutangira from zero, kubaka structure z'ubuyobozi no kubaka structure z'igisirikare, kuko nujya koresha igisirikare cyabo gifite ikibazo. Ibi byose ba creatinga bya Wazalendo cyangwa byose byo kwirirwa bica abantu barebera, barya abantu barebera, nuko ni igisirikare cyahuriyemo n'inyeshyamba z'amoko yose, nta myitozo, nta ethique, ntaki. So muri rusange mbona ari ubwo buryo bishobora gukemuka. Hanyuma intambara yo yihari uyu munsi, iherezo nyine ni uko
M23 izagira ite izafata ahantu ikahashakira umutekano kandi ibyo iri gukora no mu bice byayo iyoboramo birimo za Rucuro ibice yafashemo za Masisi na Nyiragongo abantu bafite umutekano bitandukanye n'umuntu uri muri Goma urabona ko ibikorwa by'iterambere birubakwa barubaka deje ubunagana baracana kandi mu gihe cya leta FARDC cyari na leta ya Kongo cyayobora ntago bacanaga nujya urasanga hari imihanda iri gukorwa